sé kaleidoscoop le Davy an leor hacam an teachgrinse. Sé leor sci-fi haun agus ha gal áte an an trí differ líntjen. As an námri teach, planet ille, fada vel ama a goper mar scholar echtri. Kujoch as an lín aking heen, nu da ha Angela nich gilligein na scholar ek olhai gunagin, agus a kaiet a rash, gu fer a va bio as an ochgev agus an neurlingjiak Sir Davy Brewster, agus sé 4 gunje a va an an Davy Brewster sé fer science avan, agus sésen a gialavich an kaleidoscoop. Ach chabe Jack Vic do chloin a was a kaleidoscoop, maar a hasinje jolo her ach injel sciencel, a va gammas barok eichking na hiu le de hulen heen. Wel, as an amri tjach, ha Anna a larok kuspel ranserie, hij feingemach me jeng Angela, agus notion ha sin a feingemach J. Ryan Angela nu de huri larok notichen Brewster. Ha Anna, a fiaching die barok eingemach, hij ching as a flanetjich geheen, Calesto, as hij ching en a talu. Agus at a hayaun, hij kannigig le scholar ille, Ruari, agus ha shouting me as a grimaka ha shaw, Jalav animal, hij eventig le Davy Octavius Hill, Jalav gene jalachig as in jachlish, an een ochkiet diak daichet agus a tri. Shona ha Ruari agus Anna a grama jeng. Chaiet Ruari edd an jala voor. Vig na dunias an jala sho a gra gro koch na'n oogeren a dol neu na feeding. Ach channing gewel keil aan et stehig na herklische sure, agus na gloset an more a junsi democracy of a rui tron a blionnachen sin. An niering ars Anna, han lien sjo gema eentje nog nach el. As a nichet of lien, agus a hiet lien a richet, was scarrig et science agus kretju, ach an mar sin a vag a Brewster. An niering hau kerst, sin na vai lorok, agus vai kientjo gro a niering sin a gal a stui kruier, agus gro science na goi gus jolas aingeth. Ha Davy gaan Davy Brewster, a geinsig na skeelach sjo an een doi oofzag eentje nog. En aan gierig jong gewelle na 3 lientjen aan een echtri, agus as een amri tjach, maar vaarstge. Ach kujok ha torste stach skeelachen beel arish, arishen radio ningail, agus ha kait even shorse fienish a hek een luch echtri. Gebies toch een klarig je ooretje rein kutjken, no notichen a skrief kutjken shies, agus chai chaul, agus hau gam feing a rihisht an een schaun leor as jay vleonigen. Agus mos het a soorse documentation na ha, het cool na ha een look echtri a skrivig, a shit gama eentje nog. Agus kujok ha torst dort smúnihug, ag sin a rút mai jeng sci-fi, ha torst gein shalog edd an thuil ac yng hyn, le vigar torst a rörst gu sölile, gu planetile, ha torst oring kaiet politics na lín ac yng hyn, fialasanach a hacking democracy is surse, agus luach jolas, agus an gaf príis a chud a chula shorse jolas, agus déna cornerston haun, ma hau jolach rútigan a geutig vi gema luach voor, a cha nille chula dunne genu varol gewel kjarst an jolas sin a skulig. En kusper an ulig sjo a gedi as an skealach. Ma ha uiakov an een sci-fi, is gaan een more een sci-fi acking an een gaelig, ach na ha acking ha tukkel bergen smoein ha oofzag eentje nog. Smos ik ma ha sjo jail sci-fi, ha me kien sjo gebishu son kaleidoscoop a levig, ma ha sjo a levig mar ha, bevel barrel een glointje. Agus be mis a rasje na le leor ille.